ku dlawe vanhu vambirhi eka machi ya vaaki eTembisa. Ka ha to khomiwa vo tala eka ku dlawa ka meyara Moses Maluleke. Kasi ka mitlangu Sekhukhune United va tilulamisela nguva yintshwa ya PSL. Va kanala Mahungu SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ri perile. Ka ha ta khomiwa van'wana vanhu mayelana na ku dlawa ka meyara wa Collins Chavani masipala Moses Maluleke. Leswi hume eka holobye wa vutleketli eLimpopo Pholi Bushielo loyi a vulavula eka ntirho wo tsundzuka meyara eholweni ka Malamulele. Maluleke u baleseriwe no dlawa hi tinsulavoya a ri ekaya eka Xikundu vhiki leri nga hela. Mimoya a yi ri ehansi eka ntirho wo tsundzuka munhu loyi a tiveka tanihi Big Moss. U hlamuseriwile tanihi tatana wa rirhandzu tlhelo murhangeri wo rhangisa nhluvuko emahlweni. Vana vakwe va ri va tsandzeka ku amukela rifu rakwe. A ku ri munhu wo tshamana ku va na family ya yena. That's who he was. And he took it away from us. I don't know what was the reason. Mama, may God bless you. Baba, akuli mina asenabona. Mina wakuli bavuya mina bataba babina. Vandyangu va ri a nga twani na vukungundwana. I don't believe this. Dzele kuranda ka valala va sivana va mina lava hi nga swi tivi ku va va dyohile. Sivana va mina a va ri hava nala. Sivana va mina ni nga siyisa papila emahlweni a va ri hava corruption. Vaehleketeleriwa vambirhi va tivonakarisile ekhoto mayelana ni nandzu lowu namuntlha. MEC wa nhlayiseko wa vaaki u vula leswaku va langutele ku tatisa nhlayo leyi vhiki leri ri nga se fika emakumu. They are more than 5, around 8, and you are going to arrest them before the end of this week. You don't touch Ramos until you can play with you. That's when we will know us and we will feel our force. Bushielo u tlhela vula leswaku vanhu lava ehleketeleriwaka ku va va endle xikungu xa ku dlaya Maluleke na vona ti ta va rhosela ku nga ri khale. We will do our work, and whoever is involved. We don't want to catch the people who were sent only. We want the mastermind. So we will get the mastermind behind. Maluleke u ta heleketiwa endlwini ya ku hetelela emugangeni wa ka Xikundu Mindzuku. Epimani Baloyi wa Mahungu ya SABC eka Malamulele. Kasi hala tlhelo vavanuna vambirhi lava hehliwaka hi ku dlaya meyara wa masipala wa Collins Chavani Moses Maluleke a va ri ekhoto ya ka Malamulele. Ekusunguleni Shuman Nematozi na Awatakari Mulawuzi a va fanele ku ya ekhoto le Saselamani kambe maphorisa va ri va boheke ku va rhurhisela ekhoto ka Malamulele hikwalaho ka nxungeto wo karhi. Swihehlo ehenhla ka muhehleteri wa vanharhu swi herisiwile hikwalaho ko pfumaleka ka vumbhoni. Muvulavuri wa ndyangu Humphrey Mukakula u ri ndyangu wu hlamele ku twa ku ri vahehliwa va nge yi ekhoto ya majisitarata wa Saselamani. U ri lawa i matshalatshala yo ringeta ku hlwerisa mhaka ya ku ri Maluleke a kuma vululami. Maluleke u baleseriwile no dlayiwa. Nandzu wu tlhele wu hlwela ku sungula hi mhaka ya swin'wana na swin'wana. Va huvo ya vuchuchisi kumbe NPA va tivise leswaku milandzu yo dlaya no lava ku dlaya ehenhleni ka muhehliwa wa vunharhu yi herisiwile. Ya nkarhi wun'wana hi nga tsandzeka ku twisisa ku hikokwalaho ka yini namuntlha se hi tela hi vahleketeleriwa vambirhi ku ve ekusunguleni hi byeriwile na ku va rixaka tiko hinkwaro ri ripoteriwile leswaku ku khomeriwe vaehleketeleriwa vanharhu. Swa hi hlamarisa hina hi ntarhini ri ndyangu ku va hi fika laha hi kuma ku se i vahleketeleriwa vambirhi. Muhehliwa wa vunharhu a nga khumbeki helo no dlayiwa ka Maluleke kambe u ni milandzu ya yena yin'wana ya vugevenga leyi a nga langutana na yona.
Mumbulelo wa vhuraru o vha o fariwa nga tshifhinga tsha musi a kha ḓi vhudziseswa nga tshipholisa vho wana uri a huna zwine vha nga muṱumanya na ḓuvha iḽi ḽa mulandu zwino ndi nga zwa o vhofhololo hu sina muṅwe mulandu wo ḓo wa phanḓa hawo one u khou livhana nawo. Holobye bya vuhlayiseki bya vaaki eLimpopo Pholi Vuxiyelo u ri ka ha ta khomiwa van'wana vanhu. Commissioner wa maphorisa wa tiko hinkwaro Fani Masimula u ri va simeke swipano swa xiphorisa swo hlawuleka ku tirha na vugevenga bya le migodini etindhawini hinkwato leti nga na xiphiqo xa tizamazama. Masimula kun'we na holobye wa maphorisa Bheki Cele va vile na nhlengeletano ya mahungu endzhaku ka mhangu leyi nga humelela eKrugersdorp vhiki leri nga hela. Ku pfinyiwa ka nhongo wa vamanana hi nkawa eKrugersdorp swi vuyise mhaka ya vazamazama etikweni. Hi Mudyaxihi lembe leri xipano xa maphorisa xo hlawuleka xi simekiwile ku rhangisa emahlweni ku tirha na vugevenga eka swifundzankulu leswi nga na migodi. Leswi endzhaku loko vaaki va le West Rand va vule leswaku timhangu ta madzolonga ti panga hi vazamazama kumbe mikawa ya ku endla migingiriko ya ku cela swicelwa emigodini swi nga ri nawini. Every month must be August when it comes to the South African police. Making the call to say while we are policing and while we make sure that South Africans are safe, but we put a double effort when it comes to women and children. Commissioner wa maphorisa Fani Masimula u anglo ro sungula timhangu ta le Marine Hill eKwaZulu-Natal na Krugersdorp eGauteng. What we have found up to so far is not organized. There are various motives. Some motives that we still had to confirm. Looks like it's around the extortions, around the collection of monies that we are still investigating. But there is no tavern that is linked to one another. Maphorisa va vula leswaku vulavisisi byi le ku yeni emahlweni eka mhaka ya purasi ra Phalaphala. As you will have noted, there was a complainant who deposited a statement. Based on that statement, we have already obtained 30 statements. We protect the credibility of our investigation, so we will not be indicating what is contained in the case docket. We will also not be confirming whatever is coming in the media as to whether it is part of what we are having in the case docket or not. Loko swi hete tano va ndzawulo ya maphorisa va nyike bandi rintshwa eka khomishinara wa maphorisa lowa ha ku thoriwaka wa Northern Cape Lieutenant General Constance Otola na ku tivisa xange xa khomishinara wo sungula wa xisati Lieutenant General Tibelo Musikile loyi a nga sungula ntirho wa yena n'hweti leyi nga hundza. Meyara wa ekurhuleni evuxeni bya Joni Tanya Campbell u vule na nhlengeletano na vaaki va le eTembisa ndzangalo endzhaku ka ku kombisa ku vilela ka hasahasa hi vaakatiko va lokixi leriya. Vanhu vambirhi va dlawile hi nkarhi wo kombisa ku vilela. Vaaki va koxa ku hakela mali yo ringana hinkwavo eka mati na gezi. Munhu wa vumbirhi u dlawile eka ku kombisa ku vilela loku nga na madzolonga eTembisa namuntlha. Maphorisa ya masipalankulu va tsundzuxe vaaki ku papalata ndhawu liya tanihileswi xiyimo a xi bihile. Muvulavuleri wa maphorisa ya le magondzweni ya le ekurhuleni Kilebohile Tepe u te mukombisa ku vilela wo sungula u balaseriwe a lova eka ku balaselana ka maphorisa ni vakombisa ku vilela van'wana. Ndhawu liya yi ve yi pfariwa. Vakombisa ku vilela lava a va hlundzukile va ta ya mahlweni ni ku kombisa ku vilela kondza meyara Tanya Campbell ata. Meyara u kombele leswaku ku va na kurhula eTembisa. Meyara u te u ta byela holobyenkulu wa Gauteng David Makhura kutani ndlela yo lawula. Vaaka ndhawu ya Tembisa va kombise ku vilela mixo namuntlha laha a va koxa ku vonana na meyara hi byakwe. Hi Ravuntlhanu loyi a nga hundza meyara wa le ekurhuleni ematshan'wini yo ta hi yexe u rhumisile. Va ri leswi i xikombiso xo va a nga va xiximi. Va ve na nhlengeletano na holobye wa timali ekurhuleni Fanyana Nkosi laha va nga n'wi byela hi ta swikoxo swa vona leswi katsaka ku hakela mali yo ringana eka vukorhokeri bya masipala ni ku va swikweleti swa vona swi herisiwa. Laha Nkosi a nga va byela leswaku sweswo a va nge swi voni. Nhlengeletano yi ve yi nga yi mahlweni tanihileswi vanhu va nga vula leswaku a va lavi yena Nkosi va lava ya meyara. Where it comes to blanket demands that the city themselves cannot not
just afford, but cannot introduce blanket charges or blanket relief. We do have relief policies in place that we've just brought in, the debt relief policy. We have set up a system where we will be able to assist individuals specifically with their problems as well. Namuntlha switarata a swi pfariwe hi maribye ni matayere lama a ma pfurha laha ku nga tlhela ku yisiwa ndhawu ya vaakatiko. That is a councillor's responsibility, is to be on the ground. Again, a councillor is the voice of a council, of a city, of a municipality, and they were voted in by community members to assist them. However, these type of situations and frustrations are getting to a boiling point because no ward committees are being held, no feedback meetings are being held by councillors. It starts from the bottom up. We may have distanced ourselves from the protest, but not from the community. We still represent the community, and as the mayor was explaining, we've come to an agreement to say when we go back to the community, the mayor will meet the community halfway by coming to the community on Friday. So as of now, we'll go back and give the community feedback, but this particular platform assists us in getting that message across to the community as well. Meyara u hundzise marito yo chavelela eka mindyangu lava nga dlawa ni ka vaaka ndhawu va le ETembisa. Stella Hlachwayo wa Mahungu ya SABC eJoni. Nandzu wo dlaya ehenhla ka Thabo Leshabane wu yisiwe ka mundzuku ekhoto le henhla ePolokwane. Leshabane u kombele ku ya vona na dokodela wa miehleketo. Yena na munhu wa vahehliwakulobye va langutene na nandzu wo dlaya nsati wa yena Leshabane ku nga Mokwena Mabusela Leshabane hi lembe ra 2020. U duvure kun'we na munghana wa yena Tebogo Mphuthi endzhaku ka loko va ye ku ya vona tihofisi tin'wana ePolokwane xikongomelo xo tirhela kona. Gqwetha Thabo Leshabane u ri Leshabane u sungule ku va na ntshikelelo wa miehleketo a nga si khomiwa, kambe mfumo wu kaneta vonelo leri. Muavanyisi Nodie Odendal u ri Leshabane u fanele ku tisa vumbhoni lebyi seketelaka xiyimo xakwe. I got this information from my sister on last Thursday. Now I developed a serious suspicion that if this court can proceed with the trial in this matter, it's likely, or there's a likelihood that in the future it may contaminate the entire court proceedings, because he might not be of a good state of mind to carry stand for this particular trial. Ndyangu ka Mabusela va ri Leshabane u ala ku byarha vutihlamuleri. By now we know that he's very manipulative. He doesn't start now. Also during the bail, he came with many excuses. He was psychologically assessed. Then it was proven that he was well in his mind. There's really nothing wrong with him. We know very well. Also as a family, we were living with him. Even after he was told that his wife was killed, he was fine. Thabo Leshabane na vahehliwakulobye va ta tama va ha ri ekhotsweni. Nhlangano wa Judges Matter va sole swinene matikhomelo ya gqwetha eka nandzu wo dlaya kumbe wo dlawa ka Senzo Meyiwa, Advocate Teffo. Teffo loyi se a ngo se i vuyile nakambe ku ya yimela vahehliwa u hehla muavanyisi Chipiwa Mahumela hi ku n'wi lavela nganga ku yi ta n'wi endla ku awa a ri ekhoto. Nhlangano va ri matikhomelo lama ya bihe ngopfu naswona a ma amukeleki. A ku ri ni njhekanjhekisano nkarhinyana Advocate Teffo a nga se tivisa khoto hi to ti humesa ka yena eka ntengo lowu. Before I can even accept the case of 636 to represent the accused 1 to 4, there has been harassment that I should not be part of this case. From the police, from the NPA. Ku tenga swi hundziseriwe eka siku ra mundzuku ku nyika nkarhi wo vahehliwa lava a va yimeriwa hi Teffo va kuma gqwetha rintshwa, leswi naswona a swi nga languteriwanga. Teffo a tivise leswaku a nga yi helo naswona u vuyile eka ntengo, kambe nxaxameto wa swikoxo lowu katsaka ku susiwa ka holobye wa maphorisa no va NDPP tise muahlurinkulu ku konanisa khale ka murhandziwa wa Meyiwa Khumalo u hehla muahluri Chief wa Mahumela hi vuloyi.
va mahungu va SABC va ri van'wana eka ntlawa va yise swivilelo mayelana na matikhomelo ya Advocate Teffo loko swi ta eka nawu laha va judges matter va lavaka leswaku a herisa mitolovelo leyi. The statements made in the letter are a shocking attack on Judge Mamela and should be immediately withdrawn. It's deeply distressing that they come from a legal practitioner, as advocates hold a special duty to protect the dignity, reputation and the effectiveness of the courts. Teffo u ri mhaka leyi ta tivisiwa ekhoto mundzuku loko ku tenga ka nandzu wa ku dlawa ka Meyiwa swi ya emahlweni. Switsundzuxo swa yena eka va judges matter i ku va fanele ku langutana na timhaka ta vona no hlonipha nandzu lowu nga hansi ka vuavanyisi. Xipano xa Sekhukhune United xi lava ku heta eka top 8 eka nguva ya Dstv Premiership leyi sungulaka mahela vhiki lama. Lowu i ntirho lowu nga nyikiwa mudzaberi lontshwa Thabo na vapfuni va yena. Xipano xi sungule kahle nguva leyi nga hela kambe swi fika swi jika endleleni laha va nga heta va ri eka xiyimo xa vu-19. Endzhaku ku tshama eka xipano xa SuperSport United ku tlula 20 wa malembe tanihi mutlangi naswona a vuye a va mudzaberi Thabo sweswi u le ka ndhawu yintshwa. Sekhukhune United i xin'wana xa swipano leswi nga sungula nguva leyi nga hela hi ndlela ya kahle swinene. Xikongomelonkulu a ku ri ku pona xihloka naswona va tama va ha ri eka ligi ya le henhla ya Afrika-Dzonga eka nguva ya vona yo sungula. Sweswi ku ni xikongomelo xintshwa eka mudzaberi na vatlangi. We started very well this season in terms of preparation. And I think that the team is ready. We have assembled a very good team. We want to see ourselves finishing in the top 8 position. Ku fana swipano swo tala la Afrika-Dzonga, Sekhukhune va languteka ku ri xipano xo hambana loko ku fananisiwa na nguva leyi nga hundza. Va fambise 14 wa vatlangi naswona va sayina 16. Xipano xi tsarise 34 wa vatlangi nguva leyi. We need to take it one game at a time. You know, that's very important. And we have a team that can, you know, be able to achieve that. That's very key as well. Balanced team, and I'm quite happy with what we have at the moment. Mutlangi wa le mahlweni wa Bafana i wun'wana wa vatlangi vantshwa eka Sekhukhune. Xipano xi tlhele xi sayina khale ka vatlangi vambirhi va Orlando Pirates, Linda Mtambo na Tshegofatsi Mabasa, naswona va gimeta hi ku tlhela va teka Daniel Cardoso kusuka eka Kaizer Chiefs. Mutlangi wa le ndzhaku Edwin Chima u langutile ku yisa emahlweni na tlangelo ra yena ra kahle ku fana na nguva leyi nga hundza. Xipano xi rhurhele ePolokwane laha xi nga ta tlanga mitlangu ya xona ya le kaya erivaleni ra mitlangu ra Peter Mokaba. Bavina Noko va ta sungula nguva ya 2022-2021 hi ku endzela Maritzburg United hi Mugqivela ni Madyambu. Kasi nga skimeta hi kombele ku twa mavonelo mayelana na ku dlawa ka vakomisa kombirhi kumbe vakomisa ku vilela vambirhi election ra ETembisa. A hi tweni. Loko u languta tiko ra hina hi hanya a ku chaveni ku na ti-case to tala ta ku dlayiwa ka vanhu ka tindhawu to hambanahambana hi ku duvuriwa. Na namuntlha maphorisa ma endla the same story xa ku dlaya vanhu lava nga riki na nandzu. Hina hi twa ingaku maphorisa i vanhu lava va faneleke ku hi sirhelela va lwisana na vugevenga. And nako loko ho langusa leswi nga endlisa xiswona namuntlha swi hi rhwala swi hi tlherisela ndzhaku ka mfumo wa xihlawuhlawu, mfumo lowu nga pfumeleki ku hi yingisela loko hi rila ku hi rila hi yini. Mina ka mhaka leyiwani hinkwayo yi le ku humeleleni a le ETembisa ni blame holobye Tania Kambele wa Ekurhuleni municipality loko a endle leswi hi nga twanana na yena swona ku ri u tata hi Friday hi bula hi vonisana ku ri ya njhani mahlweni mhaka leyi ya namuntlha a yi ta va yi nga fikangi laha. Naswona swi va swi bihe swinene loko swi fika kwalaho ka ku loko se ku ri ku strike-weni ku onha swi swa mfumo. Ku kombisa ku vilela a hi ali a ku kombisiwi ku vilela mara ku nga vi karhi ku onhiwa nhundzu leyi nga ta pfuna hina mundzuku. Kuza ku hundza na vanhu misaveni mi kuma ku a ku onhiwa nhundzu leyi nga ta hi pfuna se maphorisa ya zama ku sirhelela nhundzu leyi nga ta pfuna hina. Mina hi ku ya hi mina leswi swi endliwaka hi maphorisa no dzonga le kumeni ku vilela laniwani a va fanele no va twa swirilo swa hina ku hi ri yini hayi ku no va dlaya vanhu na tithekisi ku hava hi fanele hi tirhweni le ku feyinini. Oscar Xiviti ta hetisa ta maxele ndzhaku ka mavhengele mina vito ni Musa Mabunda ri perile.